on l'a promis, c'est d'annoncer le nouveau entraîneur de la GSK. نختارك على النشام كل شيء زي بينيش لافان عند إغلينو ديغلي كان باش نفيناليزي الكونترا ياكل على فان اللي كان عندنا ميساج هنا عندنا مازال وتيفايا ليكيبين في لو هافر عندنا ديريكتور سونتر دو فورماسيون لو هافر كنا توجور نونترينور qui a appelé l'entraîneur de la GSK face à un étranger, soit Denis Lavanen, soit de Déoula Libération. Nous avons le plan B. Je ne sais pas tout ce que mais nous sommes optimistes dans les systèmes d'ITAGI, on va finaliser plus tard dans 2 jours, on va signer le nouveau entraîneur de la GSK. Nous avons un entraîneur pourquoi pas Jamal Mnad, c'est l'enfant du club. Actuellement, Jamal Mnad, il est encore lié à la phase, on ne peut pas attendre jusqu'à le 24. Je le vois qui est hard, on va parce que ça de la préparation, pour ma patate. C'est vrai qu'il y a toujours, ça a toujours deux pistes, Jamal Mnad, à l'étranger. On a décidé d'opter pour un étranger. De nous faire le profil de la qualité de la GSK. خلينا ندرس بس كان بوزع قصة في لا بريباراسيون توخذ النايرين داكني لا خاص بس كان وغيكتيفي بليزيور دي باسي عندنا وميتر كلي موين يقلقن باش كني ترجع تيلي اون فورم تيلي الناس كدير dans de bonnes conditions, parce qu'on va entamer le championnat qui est à Sibéria. On va commencer les 5 jours à 6 jours, بعدما à Tunis, بدنا نغادي تونس بعدنا نحضر على الخارج. الو نحضر على الخارج عندنا نلعب لي ماتش اميكو عندنا نكمل زينا لا بريباراسيون avant de نغال باقي الجزائر avant le début du championnat. القاسمي محمد السعيد سكرتير زوزو